Nisam iznenađen boljim rezultatima Srpske napredne stranke u Aleksincu u odnosu na republički prosek, mada su ukupni rezultati jedni i drugi čak i za mene iznenađenje. Ja sam prvo zadovoljan da ovakvi izborni rezultati Srpske napredne stranke će Aleksincu posle pauze od par godina ponovo vratiti poslaničko mesto u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Posebno sam zadovoljan što se radi o kandidatu Srpske napredne stranke Daliboru Radičeviću i do sada je ovih godinu i po dana politički ambijent u Aleksincu bio stabilan, bez nekih posebnih trzavica. Ja ne vidim razloga da se takav ambijent treba da narušava u nekom narednom periodu, niti postoje razlozi da se bilo šta što je dogovarano pre godinu i po dana narušava, bez obzira na ove rezultate. Ipak su ovo republički izbori, a ne lokalni. Naša skupština odslikava političku volju građana od pre godinu i po dana, tako da će biti, što se nas tiče, ovako kako je bilo i dosad. Zadnjih 20 godina od uvođenja višestranačja u Srbiji su uglavnom cikluse od po 4 godina bili lokalni izbori, osim u onim opštinama gde je dolazilo do prevremenih ili ponovljenih izbora. Ja ne vidim razloge za tako nešto, ali ako se tako nešto desi, opštinski odbor Srpske napredne stranke u Aleksincu je naravno spreman i za takve izbore.